ANC palamenteng e ya go bouta kgahlanong le go amogelwa ga diphihlelelo tša pego ya Phanele ya section 89 mabapi le maranakodi a bakilwego ke bohodu bjo bo diregilego polaseng ya Phala Phala ya Mopresidente Cyril Ramaphosa. Se ke go ya ka moswaramatlotlo-kakaretšo wa ANC Mashatile. Pejana lehono, Presidente Ramaphosa o tsentše kgopelo kgorotsheko ya molaotheo go leka go beela ka thoko pego yeo ya Phanele ya ditsebi. The meeting agreed that once the report is taken on review and Parliament is going to debate it, as the ANC, we will vote against it. We will vote against the report, so that was agreed. So we're not going to note the report, but we will not support it. What does that mean? It means the president continues with his duties as president of the ANC and the Republic, but the NEC agreed that the president must proceed to be held accountable.